आर्निको बाखा बनेको चोले ना जामा बाखा चोमी यज्ञ रत्न टाख्वा चोस पासा नाङ्गो बाखा सफ्टी चोङ्गो बागो नाङ्गो बाखा बन्टेना गो बाखा बने बेला साधारण थे चोसा बाख्ने प्रकृतिय कारण मनिको टरी मुजुसे निकु निकुट्या टिकमा छम पात्रया सूक्ष्म रूपमा मनोविश्लेषण याना टाउटो छिसा छिगो समाजे जख चोपि अपाङ्ग रुपि मुनोटेगो रूप रङ हावभाव बोलीचाली आदि सोया न्यायपुटाका चुनी तर इमिगो पीडा छिसा च्याकी फैम हो ठन ठटिया छम अपाङ्गटा डुम पात्रे त वइगो मटिकै कारण ज्यामरुग जुगो मुखो छम मचाटक न वइटा कोयंग व्यवहार जु ख सचको बोया टाउडो निने बाखा बागा मेलका मेल ज्यामबि समवालिया ज्यामबि लगाछो ज्यामबि अटो जुगो मटिका नपान गाले जिगो मनिका नपा सुखैम त खका जिचिडी बागाचा बच्चा अफवाय बागा ख तर जिगो बागाच नपाइम त सुकागदो बागा ख खैट जिउका दे मनो खाले टोकुसेले मसैला ए माला ठोख छकिचिल ढाका तर बागा नपा जाई सुसफु दो बागा जिउ मन ख ज्यामयगो लमखो मेलका बि मेल ज्यामबि गोसा आइमु जुल वो पिण्ड ट्राय सचिव वो सचिव निना करपिन्ड अथि बागाका सचिव स इबिया सचिव का तर जिता बागर का इमीडिएट छे सुकु काजे वो भिन्डिया ट्राय सचिव निना टाउ खे साप अपमा चाकला वो ठाउँ मचाको वइ मुटी जुन छडी वा क्वारान जल वो मुरमुरे जुल ख सुकु काजे दाजु वो भिन्डिया ट्राय सचिव पाजेटा बालक मस्यो परिवार ठय छमेसी उजको कमाइन माटा सिकक जुया वले वो ठ किजा सुकु काजे ता ज्या जोंकेको छौ बिचाको छु ख खेटल वो ओले आसबारी मजो एना कुटो याना सुया मुस्यो दैगो बिचाला कुबिका मिगति ने वा भिन्डिया ट्राय सचिव था बिन्ती यावङ ख सचिव बाजु सुयाका ज्याला दुगो मुखरका टाउ एना सा फुटु ज्या जुसा बिठे खलागुले वा किजमा सुकु काजे ता कने सुते सचिव छे छया बिगो मन कोछु ख अले छे छंका सुकु काजे ता माग फुक्क ख कन ठ सुत नापा सुकु काजे सचिव बाजे छे छंका वन तर गुब्ले वा सचिव ये छे पलाटला व सचिव त नापना खन्यत न मिगावे दाजमा टाउ ख फुक्क हाक्तिना छथे ताला मेगटा टा दासा सचिवमा वटा ज्याबि फै मको दैगो असमर्था किनेको गोसा न्यत न अले सुकु काजे त मेके वे नुगले खट झ लोमनाउल आश्रे उल्जको टाला गुन छुछु व टाउ जित ढागे गरखे ख लुम्न अले लिप सचिवमा जित मुआका हेट आठ ठटे त जामर्नी ढाल ठेट आवा जी बालको ठुल अले जी सचिव ये ट कोठा पियावया स्वाने जको छन स्वाना कुहा वनि मलान दिया सचिव नि न छुटाल सिला ओहो हो लुमम नुव हियो जी जिफुका वन जित मोबि सुया मराल खै जीवना छे टुंकल जिर गाना टाल खै तर जिला जी स्वयं ठगे नाप्न टाल जित गजौ ठाउ सुहे बामठे बागम मनो ह जी उजो मिस्टर ज्याटिया खैला छगोला जलखाल टाउ न्याने मस पुलिस चुवा व जगा छु जाये ह झटकुटु छुयाई ह मेला ठुल्ला सोया टाका तर ठोसिवेन गरखेसी चुंग वो बचाइ त सोरे लुमुमा गपास कटा संग्रहालय ढाल्ला छु संग्रहालय बेटर जग लाइक म छु थाउ दैगो व न्यागुसाका बाम लगे टाउल खनी कोठनी जिल्दका अथे मोखरिया जिता इमी मने वो ओठे खनागु हे गनिया हक दिया बेईमान वो सचिवनी सुगो काजे नुवा वग्नी थे सट वइ मिखा अथे खोबि जाला अले मचा को या वाकोटी क्वारासन ला अथे क्वाट्टुको मोछु वन कल्पना वटा टाल बिल ज्या छल वो सचिव गुमेशा वटा ज्याबिडका मबिल या त ठुक्लन बिल अले वो सचिवनी गुमेशा छला वइगो घोर अपमाए त वइगो सञ्जना साला काचे कुचुया त ठुली लुमरौनी वे काल्पनिक मने युपावल युग नुगला बुनु ट ये ख्वापला फुल गटकसरी ग्वार डाउल याउको चनाचंग अगुचा लिमकास टेटल तासा लो पेबिया दासवे पाछे अठिया सुको काजिया स्याग नुग टाउट हिया चोंगली वइगो मुटो छट्नुया ठिक याता मुटो पियाउ ए वइ न्यनि जख छोच्छ मुट व छुया मचल व गन्ठा टक ठुक्ल बियाटैगो ख ठमय मसिल वटा लुमा ठुलिया ख वो सचिव नि एटा टाटना बाम लक ठुक्ल बिल टाटाला वो सचिव छेफला टापक वेरंगुल किन्तु व ले जख छुमख बा वे होस मरो खय खसा व छप्टी लुमंकी मफो ठुलटक्की व पलाछ नाचंग टक हेन मचल वे लुमा ठुलिया वो छु कथा झना चंगटो वो बस डिफिट न
अले तिन निलो चाम थे चसंग वन अन बस पिया चोपी व मेपी मुनु त मुना चोपी दो व इपी खना मचला व बिचाए त नक्तिन व ठुक्ल बियाबले टाठेन ठुपी मुनु तेस खनजी माटैको कोजी खं व नुगले ठाट खन आ इमसा टिपेंग वेटा हेजको सुया चोंगो खन वो मचला याकना बस गल बस न्याकीको इ मोजुगनी जिमा बसे जुने बस गट यक्कु मर्नी तर गुबले वो बसे जुनी वन वो छौ ठासे फेन टुट फुक्कसीको मिका वेगो मय ख्वाले टक्या होला ताके सुकु काजे इमुको निम्ति मनु मखो बरछौ औचाइपु वस्तु उठे ठोखना वेटा सापे जामुछन प्याछि छम खासे त ठिवा के कुनी थे वे म के कुन ठो जामुछिङको सिटी चिकटा कुटैना व बसे झामा पिनिसो त वेगो मन अठ्या चला छे छेंक आबु चला जुसे वे झाला बुयाउनी म दत बस जुवाटे स सुयाचंग वेटा मेल गाखे मेल मयो यो हुनी न जमछना वगनी जक ख तर व या फुगे छु मुन ख ठट प्रकृति बियाटको मिखा न्यामेस्ट न सुये जुको हक दो ठो छकितया न दक्ले मनोटेस वेटा इमुको मिखा वेगो महे ठाना वनीले टेने चंक सुयेगो गाक्क हुनी दो ठो अजैबको हुनी नपा बोम्पी बिज्ञ जुइ ढंकले जुइमा छुया प्रकृति अद्भुत नियम हे मखा व छुजक याम फोटो हलिमे गुकया हुनी डोला माला सोसा गुब्ले न वैज्ञानिक तापिन सह लुके फै न तत्व ज्ञाता तापिन सह है तस्कै अद्भुत मखला ठो रहस्यमय प्रकृति लीला बा कृत्य खका हलिमे उल्मुछि मनुट दो मनुट सागरे दो टुपी मध्ये न्यामेस्ट न व ठगो टाट्न देखफो लागेफो तर सुकु काजेटा है व ठगो टाट्न लाकाबिल गुकिया हुनी व ठौ ठौ देशे ठपास्क बागम ज्याबिल ताथे बाम थे बाग मोंडिकै डाफो कयासो तासा निकु त्या अपो दैमुखजी उके सु ममसुपि मोर नापा खला माली बेले व ठौ ख्वा गाक्क ठसुकी गप ल्युन ठंक चाटुकी ठुक्न ठसो बेले व छने चंग टपले ल्युने कुटो वना उटा डिक्क या अंकल अले व ठसुया खन्जिनी बेले बा कोनी बेले वो छम पाछे गोबली भया लाइमा जटा थे खण्दै ठो देशे उठे जोपि मनो ला छपा ल्याखाटा गाक्क दैमुख खै बुसान से चिडिगो इ न्याल से न्याब्ले टदिक जुइटिन दैगो व आशा तर अख सुकु काजे त ठटहे औचाइ पुक डेन स दक्ले चिडिक ज्या वनला टैठे टाल जुजु उइगु गति ठौ ठठिया जुल बस दक्ले लिप डिकेगो डिपियो या डिकल बस गट बस क्वा व्या चुन सुकु काजे ठौ ठासन दन बस क्वा मोटले व ठौ ठासन दन टुंको सा वेटा बसे तास खनि मोरो बसे जुन तिनीगुले मखो न्यनि लियोन चोपी बस गटेस वेगो मैट ब्याक्क किना चोंगली ख गुबले व बस ट्वासले ढिकी पला ढिके हल उबले तिनी सुकु काजे त पिन चोपिन स बालक खण्ड त वो बस क्वाला वला एने वो ठौ छे ठेंगित मोटी निगु मिनेट न्यासी मसे मगाने खका सम साबे कठै मदिक मनु जुसा उली इ साट मवालियो खै तर न्यागुसा सुकु काजे त छे ठेंके आवी रंगल छेनके व ठ दाजु त फुक्क खंकनि मनि निंकि मनि वेटा दाजु खना न पच्च टप्या होला वहे छोया बिउगलिला सुकु काजी व भिन्ड टवाई सचिव नपलावङ व छेसया पला न्याक्ल लेवना चोटले वेटा खक्कुस न टुलटुल सोट न्यनि पुलावन टुंगाना गुलिस्न लिप सोट ठुकी सुकु काजे त साफ संग जाम सिंकल अले वेगो पला न टट पिंक न्या मफ्ने टाल ठुकिया हुने वेगो पला न्याको पटे व चिरक जुजु वनला टैठे सुन तपना वलिसे ल व सुको काजे छस्व जुया माठा वथे चुन ढाके सुको काजे बहेसना वन्टा पला न्याका चोमला टैठे मूल पटवाटला वना सुको काजे तब्यको पिच रोटे थिन ठौ छे ललिटा व ठोल्लो न ट्वा मठसे मगानी व ल ट्वाटला न्याटा भच्चा उया लें सिथे लाउ फले छपठाचा मस्त मिटा चंगु तर एपे मिटा चंगु फय नापा न्याना चंगु ल तब्य मजो वो अनमो से मगा ल ट्वाटल त तासा वाटवा पंग वया चन मोटरसाइकल वाइट वना चन छग मोटर दुन्च मुनखा उटा नेट हे सुत ठुल्ट के मोटर व फुलावन ढुंगा न उटा लिफ सुया चन पलकला सुको काजिता वया ठया मन्ट वो पच्च ज्ञान ज्ञात हुनी मेटा मुखो जक वो मुनखा उटा टाउट सुया वंगली ख ले पच्च जु मो जुइ व याक्न ल फुटवाटल छै ललिता वो मचट मिटा चंग ठासे छन वेटा इमुको छु छिवा मरो तर गुबले मस्तेस वेटा खना इमसा छ टिपिङका वेटा सोया हला
प्याछि तर्से जिटा सुइपि फैचते सथे सुको काजे ठ वस मोरो मचट मध्य मुस्यो छमेसे छुमुटे वल्थे वो सुको काजे लियो वला सुको काजे उता मख मच उइता सोसन लियो याचन व छक छक सुको काजे पट्या हाको महसुसा मेबले ठौ महसुई सोया यंकोलिसे मचैता कुटो हल्ता मिखटिल मखजे वइ ख्वा आका जगा छिट सुको काजे मडिक ठौ सुबेन मोखन उचक लेटल नुगले छौ कथा या रस न्याट अले सुको काजे ख्वा ठसबे गुलखे ठमेसिको ख्वा व ढैगो ख ट्वाठिका उइगि न्यपुइ छौ बाल सुलभ बिचाल ठाकल सुको काजे मनप ठचक डाडुस जो वो जिसुया गुली चिरक ढैगो सिक दे बा वइ सिबे जि गुलटोरक जि ढैगो सिक दे थे बिचाल वइ नुग टफा टब्या जुल मने औचैपुको रहर टसट उकि वो सुको काजे न्याक्क वन्ट पला टट्ट पला याना न्याक्ल व टपला या व वइगो टुटी सुको काजे ग्वालिफुकाल सुको काजेटा लिफ सुए माक्ल व ठौ न्यने मचिट खन व सुए व मच वास्या निल सुको काजे मचे निले लिसले ठमना निला केन्जको छुट्यन आका चागा वइगो नुगले बिजुली जुया संका छलोन अले ढारमे वइगो न्यपे छौ न्यसला खटमली नकल ठो मच जिल्लियो छावल छुयावे मल जिखना छुका निलमल व ठुकी रस सिकटा लिफ सोट मच ठ लियो वया चुन अठे वास्या निला आ वइटा ठोना वस दटके वो मचा ठट सुइथे टु मचे ठहे जखन सुस वइचन मचे ठोप खना सुको काजे नापाला छु कोछि मफ्ट तर लिप छकला वइ नुगले ट्वावन वो मचे रहस्यमय पहचिया हुनि न व ठिकल वइ नेप छट्टो चुइक फुट सरर टवल वइ ख्वाय उन हे पनाउन अले प्याछि छम ग्वाजे ट चाहिले थे वइ ख्वा कुटुम वइले थे खिउल न्यानाचम वो टक्क जिट लिफ सुट वो देउगली मचना अठ्या जिट ख्वा ख्वा चुलायमा मच वास्या निल वइगु निला सुको काजे दुनिगले ठोय ख कोसना बिलकी मचा वइगु पट्या हाको महसुस न्याइपका चुन वइगु म बा व फुक्कै त मनोरञ्जनले वस्तु याना चुन मक्सा वो जिल्लियो छा वे मल हाना जिड्डी व छा दी मल व बिचाय त ठो अवश्य जिट व कोटना न्याइपका चुङडो वो विक्षिप्त जुल नापा उटा मुइक ट वला सेनाचङ हिटी ढार ल जोइथे बक्ट ज्याम फु स वइगो मुटो पिजुल ठ ठ ठ छोकला स्वेट टठे वइगो मुटो ट्यामुजिगो गोबली खवा पिजोगले मच पच क्याट वो निपला पेपलाटी ल्याउन तर मचे नेपे हाना छु बिचा वल्ठा मस्यो व मन टल जि ग्या माग मोरो वो जिस्वे चिरी उकि व जिटा छु या फैमख मच गुली ल्याउन उली टोन निचिल सुको काजे मचे ठोट टेस्ट खना टम मिजुल वइगो मुटो ग्वारा ग्वारा चिंक स पिजुल ठ ठ छोकला मुर्छा जुट्यो मुनुटे सुको काजे मुटी इ बाइए होला वइगो गोबली भ्यानिना मचेट डक्ले न्याय पुटाल वो टिटाजिया सुको काजे सट्टिक न्याट व ठग म सुको काजे मनप दाना सुएटेन अले ढासा सुको काजे टम मिखा छु मखन वले वस हिस्सा अपमाजुल अपमाजु खना ढासा उ मच ग्याट मच कस्सा डाया छको गोल्फ बल थे टिंगरा न्या बट गुबले सुको काजे अपल न व खन अन वइगो टाट्न न्यनि मरे आंकल अले निराशा उयो मुटो नापठे पुमंग छु छु आख ग पिलो न मचे टिटा बिवार वइ नुगले ठुंटिट तम वा किर्र न्या व छेसया वन छे ठेनो डक्को खटो व ठ दाजमेस्ट कन दाजम निजग निन छु मरा दाजमेसा वइगो खे चिवा मोबि उठे टाकल वइ नुग मुचन दाजमा वइटा 60 मोबिल बा वइगो प मोलिट टैथे चुन व अले बिजाइत डाइए जिके माइ मरो जिगो खे चिवा मट मोक्ष ठट झुकी मागो ठ फुक्क अपमाय खन्य नाना छा सुमको चन छा छु मराल व सोया मफ्ट वी नुग टस्क हिल न्या ठुमिन वाक ढी कसेजुल मिखा सल्ल ल जायावल अले वो फेजा ठ कोठाबाट कोठे लुका याङ क्याक टिट अनट भुगुरको सवेक बे फेटो न ठौ टस्क दुख ट्याकल टाठे सुनाना वइगो सेसो लोया काठे बाखा ठुलिया कोचला